Kokole ke u whangai ngahi whātapuka o atu ai polokalama koe ni whakahoko i he mahina kotoa pepe mo eki paremia Honourable Lord Whawhanoa. Whikau aki pa mo ngahi kaweinga ngā ue ai pure anga pepe ke tuunga uki ai ngahi whakahoko whatongi ai ngahi tawhaaki ke kepe. Aia o ko lawai ke toe mahu inga maari ki hau eki pa mo kakai whanua. Ai tuku mai o ngahi whakaiki mo ngahi whamala ala ko ia pa me eki paremia. Pa he polokalama ko ni whaipe ai wakai ai ki he tuunga wa o kiai ai whakahoko whatongia ai pure anga he rak aha ko ia e te au o ene whakahoko whatongia ki he whanua pe ai kai ko ia pe whoki ai pe ko mo mea ina e mo ngahi whakataha mau inga na ne whakahoko pe mo ek pare mea ha moa lo tonga ene mea ki he kātonga i koe tau ataina ai whanua. Kai koe pe whoki koe taha ngai ka venga o ko iai ai tokanga ki ai koe tuunga koe ku iai ai palani pan mo e whotu tuu nei whai ke whahana toko nii ai no ko ia ngai businessi tau taha pe ko ngai businessi ki. Ka te kore pe ik pare mia ko la vei pe koe taha ngahi ka venga mau inga o ko whai ki ai toka ngahe tai mini fe ai anga ho o mea ki tuunga ne au ki ai pe koe ngahi au sia ai palani ngā ue whakahoko whatongia i he aha koe ne te au ho mo whakahoko whatongia nge koe ngahi mea te whito nei tuku taha ki ai toka ngā i he ngā ue ko ia. Malo vio, ko peke uwhanga e tawhatapu, whakeat me moani. Kata ke wata ngahi tāri e ngai whehui koni ke o mai. Mawinga pito e rak aho te hau viola. Olua ki pe koe whowhopore anga ni ku whahu mai hane palan ngā ue i raki aho te hau e ne whai whatongia ma ai kakai whanua. Pea mei Sanwari o tau ni o hao mai ki he mahinani mau whai longa i aho whalaite. Ai lava e aho te ngau koe ni aho te hau. Pea mawinga pito ki tau whatonga i uhinga koe palan ngā ue aho te hau. Na uhinga palan ngā ue aho te hau ke mau siofi mo whata noa mo i kau pure ngā ue, mo i kau ngā ue upot ngā ue koe ni pure anga. Ki hea ngahi ngā ue na e lele mai hono whakahoko pea i kai ke whakaos, i kai ke whakakato ngahi tui me ngahi polisi, ngahi tutun wha ngā ue, unau pehe ka liriu, si i pe e tokoni ke whakaraka koe ngā ue, pa pefo ke ono hiki hake ola e nau ngā ue me service mai kakai whanua. Na whai pe rak whata nohe ka mata ke nau rak o mai hanga hi tā mua ngā ue e malawa i loto hi rak aho te au. Pea e tokoni ke whamasila i ngā ue pule anga. Ke tuusi ngā hi laine, ke te lele i ange mo ataki toa e nau ngā ue, mo e nau wā me kakai. Ke whafoki mai ai sevaniti, e ngai wha sevaniti. Pea i he mau whata no koe ana, nau whau mai lewa i ngai tāketi. O mau whahu lewa i mea koe matrix, o ngaue aki ai monitoring and evaluation, o mai toka taha matau tau i he malai koe ni ke ne hanga o mui i. Ai ngai tāketi pe nei whau he upot ngā ue tak taha, te nau mui i ngā ue mo whakahoko i loto e aho te au. Pena mau fua tau pe lahi mo i mamawha, mo i mau inga koe ngā ue, o mau whai longa i ni i na nau lava i kuna nau tāketi i loto pe he aho ni manoa. Pea mei ai o ao mai ki he aho ni ko tok mao ni ani po ti viola te hiki fulau te lau ka katok pese tono. Ka he kamata koe ni po ti o asi ai koe ngahi output, peo ngahi whaka amwhalu fua o ku nai wangi au fitu. E koe tau mua hono kotoa pe o ku maka i e penai lau penai tai lau. Pea ku whakaori viola ko hingana i e upot ngā ue, na nau whetu tak mai ke ofisi, ke to'o u tāketi koe nei ki ke lava. Pa koe mea kou whemau ke whamara ala ke kau ngā ue, le lei pe kovi, o whemau ke tau lava o fua,
ai ngā we ko nai lava mo ngā nai tai lava ko uhi mau inga pito ke tau whatonga uhi nai ki lava ai ngā we nai tā ke ti ke lava ka nai ka ki lava. Pau kau inga hi le soni mo mau inga ai ngā we ko nge au he te au. E koe tok taimin te tau lava o fua mo ilo ai vai anga mo malo I anga pure anga. Pau o hake o mea ia he Māori pōti whekau aki mo e ngahi mata vai na ki whatonga he kohiri. Hangi koe malawa upon ngā we o ngā whakataha. Tā koe taktaha nofo pē mo e ne whia mau. Ka koe tau mua ai ke tau ngā whakataha kai lawa e o la. Pau mahino heni na e ngahi ngā we na e whaatu ngea koe uhi na e kike tui tātau e upot ngā we ia ki hawhoi tau mua. Pea koe mea koe na nau ngau ki loto e rak aho te au. Na mahino mai o kamata ke pot tātau ai ngā we. Pea o hake rewa ai whie ngā we whakataha. Koe uhi ka pai harake ha pore anga ha pot ngā we o pehe mau whie mau in ko hu kau e ma aho te au. E tokanga mai lewa pot ngā koe ke toko niki nau tō. Koe uhi o ka pai whie mau he pot ngā ko ia ke whakaivia I ki nau tōru I hana o whie mau nau tō aho te au. Te nau whie mau nau tō toko ni kau taha koe mo pot ngā koe. O pehe rewa mea o tau whatonga I rewa. Tā koe mea na ne hanga whaatu ngea I ngā pure hanga. Koe kai ke nau whie ngā whakataha. Pai he taim ta tau pēna e toki o hāpe he ola koe ni ngā koe ni. O I he tawhaaki koe ai wā koe taki whakapolitikale. Pea moe taki whaka ngāwe, kau CEO. Pea moe kau HOTs, me toa koe kau ngāwe. Nei mahino ia koe kau HOTs, pea moe kau ngāwe, taki ngāwe, kau CEO. Nā nau lele pe nau tōlu ia whatatau ki nau palan ngāwe. Pea koe palan ngāwe ia, peu tau e taha, peu tau e ua, peu tau e tolu, pe whā, peu ke ngai ngahi palan ngāwe loa loa iu, tau e nima. Koe tāke ti ia, mama o ia. Ka koe uhinga koe, ai aho koe te au, koe haha ngahi mea te tau lava o fua o ola I loto he taim no hangi koe aha pē te au. Pa mahino ake ta koe uhinga wha tono no wai u tau mua loloa. He koe uhinga tok whawawa I pe u mea nei ton ke parani I he aho ni. I he toi mahina ono pa li poti ko lava ngā koe pe kai. Ai u tokoni au pito ngā koe ni ki he kau ngāwe ke nau malawa o sequence. Pe whahoko le rei nau ngāwe, ki mua pa tau mao e ola ko e, whimau ki tau raki mao e ola ko e ni, tāna kia moe ola ko e, moe, ke mao e tau mua. Aia koe ngahi mea, koe ngahi whaunga whakaukau ia, o ngai ngari whaou, I anga koe e mau whahu mai koe ni ai, ola koe mo ngā oe aho te au. Aina tau mua ke whakarerei I me kamatanga. Whakarerei ai wā whengawe aki, pēwhoki ki he discipline, ki he whaunga ngā oe, ke toi wāwe ange mo whalala anga ange ai ngā oe koe ni ai upot ngā oe. Ke whauha ngahi policy o I kai ke ne hanga o whaatungia I ngā oe ka ne hanga o tuangi ke alu. Mo hiki hake le volo CVC. Peo ka pau ki ke lawa policy, tau siofe ngahi lau whi mau ke wharerei. Peo koe lahi ngahi tāke ti nei I he toonga koe ia. Nei tāke ti ke wharerei u policy, ai ko lawa. Peo ke moe ngahi tāke ti o no policy whi mau ke li riu lau, os whahu ke komiti lau pure anga pa ko tāri. Ai toi pe ke whahu ke pure anga, ka ngai wharerei nei whi mau ke whakahoko. Nei wholo tau no whia mau ka koe nei toi peke tau whakaukau I mo whamo ai. Ai koe mea koe le rei koe I he aho te au pa koe lau hiwa peheni he ripoti hangi koe kono hiki koe ai I hifo anga koe ni April Tasman. Maha koe ha tau mo ai nia me he tak mamata ko lava hono hiki. Ai whetu koe ia koe Tonga Climate Change Trust Fund, ko ngai project ni tolua, ko lava o tāri pa ku tuwhake paanga ko ia ke u kau taha konau, ko re paanga ke whaiviai ki nau tau, ko hui koe whiririwa ke ea. Ko ngai upgrade ki he tau
farmahaki pamu service center ko ia health center ko lava ngau ko ia nei loto ia au te au pe foki ki he kamata step survey ki he ngai mahaki ko ki kai pipihi ko tu maha ko tau mo ani me he punga mo ui ko ngai whare rei ki he whaunga no whaho ngahi ririu whakalao ko ririu whakalao mo u policy changes o mea ko ia ko toi maasi langi mo wawe ange langa mo ui ange ngā ue pore anga he kau e ngahi meau ni whaatu ngai ngā ue ko taim whakataha o komiti ko loa ngai whakataha mo tuai hono whaho ko ngā ko ia ko e ngahi reform ki he procurement ni ulahi whakono launga e procurement ni pa koe ni ko lava whakakata ngai ngau ko ia koe kono whalakalaka pa mono hiki hake tānak paanga e koe tānak pin paanga o ku totonu whakalao ki tānak i pureanga o ki ko hapanga fo o weni ko makatuunga e hiki e tau tuku hau pe tānaka tuku hau fo o kono whare rei pene whaunga tānak paanga i pureanga ko hiki mau he pureanga e paanga o totonu whakalao ki ne mau koe one stop shop na e hofi whoki eni he tau whingau ak mo kau hoa ngau koe me tō preanga. Koe one stop shop te ne hanga e o toko ni e process koe uta ko hu mai me tō preanga. Pa te vāwe ange, pa te malu ange, pa e whaingofu ange rewa hono ta ofi e ngahi koloa tai whakalao, hangi koe whai toko tapu. Pa e no ange rewa a hela mo totongi ai ukau taha pa mo e kakai koku uta mea koloa tau taha. E taimi koku le rei ngā koe ki he one stop. Pe whoki e ngahi whare rei ki he whotunga koe hāt koe ngai whamatara me poreanga. O hange pe koe ta tau whakataha whamahina. Koe ngahi press conference whamahina o whahoko he poreanga o tatau ai pe ho ek minister pa mo kau tak ngawe kau CEO koe mea fo ofo kia hono whakau mai ki nau toru koe hingau ton ke mantu he kakai whanua koe tau poreanga o konga ua koe uruaki koe kau tak whakapolitikare whiri mai me kakai pa mo kau tak ngawe ko nau tonu nau whahoko ngawe ko whahoko poreanga mau inga pito ki nau tariui mo nau toki he kakai koe kai ki nau tariui a tātāpe ki he poreanga ka nau tariui ki he kakai kok nau seresi. Ai ko hinga ko whakata ai pa moe press conference ko eni ai kau tak ngā we. Pēwhoki ki hono tāri ai tax management system for all. Ai tuku ai kau taha pot ngā we tāna ki tuku hau. Pa moe teu koe ngā we ki he savea lahi ko eni November. Ko se hoi maha ko ola ngā wen nei tuku mai me wha koe statistika. Ka ko tui pe koe toenga umea koe ni, ko ripoti e toki whapapau ia he oskono lau kakato, he ahon. Ko whiwhia pita viola koe hi, e whakakato report koe ni, pa e tuku atu ki toa he awharaite. Ke mo toksio lau whaui iki a pito, ai ola mo tau mua, pe he whoki ki he whotu ke kahau. He kai ngata he ni mahino me he ngau koe ai aho te au ai lahi mo whie mau ke he hoko atu. Ai o koe mausio o kuiai ai vai anga i he wā koe ni ai taki koe kapneti pa mo e kau CEO. Pa mausio ku whie mau ke whamalohi e fwoi wā koe ia. Ko hi mahalo te tau mawhuriat me he palan aho te au o palan whamahina ono. Ke ospe mahina ono ko lava i ngā ue me tau mua ngā ue. O makehe ia me he palan i ngā ue anga maheni. Ko hi ko tau mua mea koe ni ke teke ngā ue ke mau haola makehe me anga maheni. Tako lava pe ia. Ka pau lava he au he te au, whewhea ka pau te tau toto ai pe whamahina ono. O se tau e tahau lava ngā we lahi. O se mahina ono, mahina ki ai ngā we nai lava.
ko tui e bite size kono tānaki ko ngā hiola lelei e mau me ai lelei whaluk fuak toi ata lelei ange ai ngā oe pa toi māsila ange ai fuawhatongia koe ni pureanga. Kau e nia i he mea nei whia mau ke whahoko koe uhi koe ngahi pore uwhi au me tau pureanga. Koe sisi e kau mau ngā oe, tō lahi kauri aki ngā oe koe alu i tō pureanga. Koe kumwhainga maari e mā nā tōpi me nā whamiri. Pa pēwho ki ke no whakai whapaanga, paanga ngā oe, paanga wahe. Whia mau e ke tau toi whamasira e mea huta mau. Ke tau whapoto ea ke iwi pureanga, ke tau hanga whaivia e se tātau taha, e ko hiko ne tupu koe se tātau taha o lahe ange nau totopanga tūhau. Ko ne iwi lahe ange pureanga ke nau toi toko nipe, e kakai kou nau sevesi. Malo pito e pare mea ko la vei foki ai ngahi ola lelei ko ia I he pe ko outcome ko ia I he ngawe ko ni aho e te au taimi ta tau pe o ko iai pe pa mo wakai nei pau pe nei ai hangahi te fito I whatongia mawhatuki toki na e whai hatokanga kia whitu una mo pureanga. E lawa pe ke whanga mea pe nei ai hangahi tā keti mahu inga na e prioritize ia e pureanga whitu una ke whakapapau I malawa ke whakahoko e whui te au koe ni. Koe mea lahina mau tokanga ki he return on investment. Ai koe mau sioko wheha whitu te mau lau whakamore ai ha paanga pureanga e tā whafoki mai liunga whiha. Ai tā pehepe ka pata whamore tā miliona he e tā whafoki mai ua miliona pe tol miliona. Ai koe wheu lahi taha ai ola koe ai paanga kou tau mao. Ko hui pa fua tau me ai whaitu tōni. Nei kau e ngahi mea ko ia I hono o hake ai mahu inga ke whai ai customu pia moe inland revenue. Pia pehe whoki ki he savea. Ko hui koe lahi ko hono laungai. Ai savea ko uhi koe whaingataa koe o whea aupa me pot ngā oe tānak pānga tūhau. Pea koe mea lahi ene lava he save au identify ai lahi backlog. Nā rakta mai whaaf, pa a koe whitu af. Tā koe backlog iu ki whaaf. Pa koe mea lahi hono whatonga ai lahi paupare ma, ko hika tau lava ngā oe ki ai. Pea I loto aho te au, nei lava he save au whotu e nau call center. Pea o ki ai pe ngahi whainga tā ai au nau whea au moi au nau whea mau ke whakare rei. Kau kia toko tolu tanutu tonu I loko ia o tāri ngahi te whoni. Nei ki kia mea pehe ia, ki mua. Koe nau leko o tiu ko os whamau po opo he taimini pau ku mahino lahi ngā oe ki nau whengai ke holoki ai backloga. Ko sistem kou nau whotu o koe ngahi poka ama fo o ku nau lotoa ngā oe ke whotu. Nei ki kia mea pehe ki mua. Taimini lotoa ngā oe umea ko ia pau kamata ke mau wola lele, kamata ke mahulu mai ke mafuri, ai foi papare mau ke solo vai. Koe ola lele ia I loto e aho te au, me pot ngāwe ko ia. Koe whalele taha nei sai, koe nau lava o whakaatai policy, a koe tutun pe minista, ke whangofua e kau sawe me tua. Ke nau ngāwe o tōni ke holoki ai backloga. Ai a ko whaata mai me fisi. Ke hao e timi me fisi kau savea o savea u api koe nau ku keitari. Ke whenga ke holoki e backlog. Pea ko whaata mai kau savea whalot whanua. Nau toko si mau nau toko tolpe. Ai ko kau tamaku lai seni he ni ko os whaata nau toke nau toko ni. E ku mahu e toko tolu mako toko taha peu ki aini mea ngāwe. Ka koe mea lahi e tau lava o whatoa ngā ingai paparema, pa whaiha ngā ue ke whahoko. Ke ota hoko paparema ko hiriko paparema a pompong. Pa koe mea lahi e nā mau sio ki ai, me koe savea, koe ngai pore ai I he moi o ki lahi ange
ai paparema ko ia ki lava ia o solo vai loto a te au ko hui ko paparema ko I he moi ko paparema whakakakau ngāwe ko I siu ia ai ko ke tau pehepe ko kau matau ko ni o ku now graduate mai me matai tohi o na huna to le private sector he ono mano o ki ka ta he hu ono mano he pure anga ai ko me o fe au hi mo ko ngai pore pa ki ta fe au mo fe ngai ke survive ko no solo anga ana kono li pe pa anga ki ai ke tau lava totongi ani I ko ni hau he le volo ko ia koe ta pepe koe system koe ni I he tānak tuku hau na kawi he ngai mea na mautokanga lahi ki ai koe tau I koe ni whai tokon tapu o mauhanga o whare rei koe hi na e lahi tokanga I ki he supply kana CC I tokanga ki he demand pa moe harm reduction pa I he whaunga fo ogo tai mini mauhanga whakau mai ai ukau tahi kai whapure anga ke whai via ai demand pa moe harm reduction he mahino mai me ngau ko supply o kamata ke ola mai pa mo ata mai ki tu ai lahi ko hono whakahu ko ki piri so nenga lahi ko UKC lahi ko ai whai tokon tapu ko maula whonua pa pehe whoki ki whai tokon tapu mauia I tō pore anga kana tau mo ki whawhora mai ki tau hati. Ngai ngā ue ku pepe ngesu ki lau whamatau whae ki ka koe ngā hiola koe ngā ue ka mata ke hā mahe taimin. Pau whai pe ngā ue ke whare rei ta whako ia. Ai koe ka ue ngahi mea nai malawa pe ke whahoko I loto I te au. Ko whia o pito o ko lava. Ka koe lahi umea ia, toki lava pe ke mo toki lau ka kato hiri pōti. Pako whia I mo e video, tēne whamatala mai ai ngāwe koe ni ko lere mai au te au. Ka koe mea lahi o ki ke tau ngata pehe au te au. Te tau ngāwe ke au te au, ke koe makatu unga ia ke hoko atu. Pako matunga re rei, ko I ngau o ki ke tau, nei ki ke tau mua, a ke tau foi whakaukau pe akita. Tau moe me he whia mau. Pako e whia mau nei tok fua pe ia o tau ilo I he tau whenga I koe whai au te au. Mahina poki ke whinemoto ane e pale mia koe hola lelei koe ni o ko iai e whakawhia maari e o e ngai whakahoko whatongia ki e kakai koe ia o e whonua pa koe anga o e wakai anga whewhe a e ne wawe koe ke tau hoko atu ke wak mahina e o noko tuipe e whakaamu pe he pe e taha kotoa ke liu mai ai hoko atu koe ia ai mahina e o no. Kua hawhai ngā palani ki ai ki he hoko atu koe ia. Ko whaamo aku ke kamata mahina o noi siulai. Ko hi ke tau mui pehe ke he calendar ia. Ai koe aho te au neongo nau ia mahina o no. Na mau laupe me Sanuari pe aku oski sune mahina nia he weekend. Ko tui mahau ke pe whainga maari e o ka maopopo mo mau e mau ngāwe ke kamata pe mahina o noi siulai. Whataha pe me tau whapanga fō. Nei nā ngahi pōle pe ko ngai challenge na e he whakamata mai koe ia o e ngahi whenga koe ki a usia e ngahi tau mua ngā ue koe ia. Ko tui maha koe pore lahi taha kono whenga I ke mahi noi he kau ngā whapure anga. Tau te whito ki he kausi I au. Ai uhinga koe aho te au. Pea moe whaunga koe hono fua ai tau mua. He ku whemau, koe aho te au whemau e tau mua e ku lava o mahino e o la. Pea koe ola koe au ku lava pe kai. Ai koe pore lahi taha, koe foi change of mindset. Koe uhi ku o kiko aku lau aku ka me pehe, ko sipa ki tō lahi kau ngā whapure anga koe tau ne whiha nau ngā ue. Pea ko nau o se anga nau toki whai whonga ngā ue ko ia.
ko uhinga ko tau mo te au ko tau hanga CV pe ko ha phone te tau lava li riu ki ai to lele ya pe ko time ni ko foi li riu ko ia o ki fe li riu ni ia neongo mahino ko tau mo lele ko fe ma au ki ai ka ko to tahanga awe ke ne lava o fear li riu ki he rei ko foi mea foi furi ko foi unga ko ia foi ngata ai ko mau whaka a mo ke hur mamari e mai ai ola ko hi ko time ko tau sia ko ki haola le le mi hari riu te tau pore a ki le foi riu ko ia pa tau popo le pa tau kau ka to le pa ki ai pe tau nga whaka taha le pa ki riu ko ia ai ko mea whai ngata a riu Pako uhinga ia ku aho ai te au. Ko ki whainga maari pe tau test. E koe tau mua koe aho te au koe whamasila ai ngā awe, koe whakarere ngā awe, koe tau CV ko whenga he mata vai ke wharere, pe tau wharere. Pako koe mea ko whaam ke whahoko i he mahina ono ke mahina ono. Koe tau tau ririu pe ki he lelei taha, Ka o te tau nofo pe he ko uhi ko mea tau anga mahini ai. Tau teke pe ai langi ki he mama o taha tau iwi. Ko la vei whaki e palemia na ke mea aki ai staff retention. Ko tahe ngahi pole whae wakai ki ai o peke ngahi kau taha businessi ai whaingataa koe ke puke o kau ngāwe. Whewhe ai anga ko ia ke whanga o mea ki hanga e wakai ai pure anga ki he tawha aki ko ia. Au ka whake staff retention ia i he mea whaingataa pita. Ko uhi koe atakai koa mamani o kia i ngahi whainga maari o te lelei angi tō pure anga. O i kai whangatangata pe i he ngā whapure anga, ka i he ngā au ko he sekta tautaha, i he private sector. O toi lele angi whainga maari te pare anga. Paka uhi ngā kōku lele angi u whainga maari te pare anga, ko uhi koe ngahi matawaiwai i he tau economy pa mo sistemi. Koe ngahi matawaiwai he pure anga. Pa uhi ngā mahu i ngai ki tau whamasila i ngā pure anga. Ke mahino koe tau makatuunga, koe makatuunga totonu ia. O ki tau sese lue horo pe tae pau ha mea. O whakamaunga iha mea ku tau lava fua koe mea totonu ia. Aia tau pehepe koe malohi anga koe ni o e tau economy, koe tau kakai, koe nā wako, koe mo uilelei, koe tau taina, ta moe malu koe ta whanua. Ka pana e iaha tau wha whanua, e we sia e mea kotoa. O ka pau ku kiki tau taina kakai, e kiki nau whenga au e nau tō. O ka pau ku kiki mālohi pore anga ne whahoko ne whatongia. O ka pau kiki hanga pore anga o whaiwia e se tātau taha. E kike tupulaki pa mo melino e nofo koe ni ai kakai pa kike tau taina o businessi ke whahoka na ngā. Paka mea koe tau seo ki ai koe ke tupu wha ekonomika ai whanua o koe whatongia pore anga ke ne hanga whauha a takai o whia invest e kakai ai, o whia ngāu e kakai ai. Pau kau ia he ngahi mea o whaingata ia e pore anga. O vai tau tawha ki he lao, ki he tawha koe investi. O vai tau tawha ki hono pure e paanga whanua. Pakaut pe whatata mahino. Tō lahi kakai whanua ki ha tau lau kilo tau tō ki tau langa ha whare. Pau ki tau nō me he panke. Sai, koe ngahi nau ko whi mau ki whaha nō. Whi mau ki aho ngāue, whi mau ki aho mea malui. Ni ihi kau nau lava nō, nau o nō ki nau langa nau whare, e nau api. Au o smau e mea malui.
na os ngawe fa pure anga pe ngawe mo hoa double income ai kakato na me a fa matal pa anga kakato mo na me malui na no le me pange ko foi me no te ke fa ho ko fo no fe le ba ka pau e malo lo ai ta ma ngawe e fua he fa na o me family ai no pe ka pau ki na lava fua ta fa fo ke pa anga no ko ia e more api ke pange pa ma ui hata ke ka ui ngau ki ta fa la ia insurance ai mortgage insurance ko me fa mama la hi pe ia he ko ui ka pa ma lo to ta ko o nga we ta he insure no ma o he fa na api ta ia ha no tu ha mo ko ngahi lao e niuk fie ma ke ni hanga whai viai mo tōni e kakai. Ko uhi, o whaingo fua. Tahani u mea nei ton ki lau wha hoko i rak aho te au. Ka koe ngahi mea ia i he tawha koe nei tōno no. Tau ko wha amu nā lava he mahi nai ono. Ka koe mea ko hingi aiki he tawha koe ni ai whai tūtūni pure anga. Mahu inga au pito ki nau hanga o wha ua ātakai. O ne pou i mo malu i kakai. Neongo e vai e tau i whapaanga, kau kiai ngahi fua tau maulalo. Te tau lava o hiki hake ai tuunga koe atakai businessi. Whatata pigi mokisi. Kau kiai ngahi policy pe heo whima ke whahoki ngai businessi. Ke whakaivia i ki nao tau. Kau hiko mea koko whatonga i koe wahenga o kiko ia atatape. Ko tō taha ko ngā we, o ne whemau e ke ne o ngoi o kau ki ha mea. Ko ne ngā we o aonga ki he langa whanua, o aonga ki he kolo, o aonga ki he mo ui ne atakai mo ne whamiri. Ko taha ngā we, o kike te ngā we noa ia peke, o ke tau mua ngā we. Koe o ko tori, koe o tori, ke tae no. Koe o ko tori, koe o tori ke langa nau whare. O ke tau mua ngā we. Aia koe anga kukusi o ke ngahi makatuunga e te tau lava o whau mo langa i tongani. Ke o ngoi he taha ngā we, o whia ngā we i tonga. O ke kai ngata pe i he wahenga a tātāpe. Pea koe atakai koe ia ka wai e ako. Le lei ako i tonga. Koe hiko tō lahi kau hiki tō pure anga. Koe kumwhainga maari koe ako i whanau. Ai koe tau hiki ngai tōnga e ako i tonga ni. Koe wharerei atakai koe ki he u businessi. Koe wharerei ngahi malu i ku whao he pure anga mai kakai. Pea ngoi lewa kakai o kula hiki hake living standard i tonga. Pea mea i lewa tau sio lewa ki he ngai whaunga ngā aue ku mau whenga i ke whahoko e pure anga, ke mau e tau mua ko ia. Pea tui whio ia i he palani ngā aue pure anga, tau e hongo fulu wano tau nima. E koe tau mua, ke iai ha pure anga tau e hongo fulu me he ni wano tau nima, o ki ke whe au pa mga he pore e aho ni. Ke tau wa o ki he wano tau nima, o ki ke tau toi papare ma ia, ka malolo hataha pea tā he whamiri pe more api ko hui ko no. Koe whaingata ai kum no me he u businessi. Koe uhi koe vai whamatala whapaanga pi koe uhi koe vai ai nau malu i. Koe uhi koe vai koe malu i, ok, me e tau ni whihau teke ke whahoko e pure anga. Ai mea koe loan guarantee scheme. Koe hu kia ni ihi lele na whakau kau mo nau ngā we, kau ki kia hama malu i. Ko tai Milton ke hu mai pure anga. To'o e nau tō ruia e whai ka venga ko ia. Malu e pure anga. E ta whako e. Whia panke ko hui ku nau. Ko whakakato e malu i whataha me whamatara pa anga. Whai via e tō taha business ko ia. Lene ne businessi. Whangawe e kakai. Tō lahe e mau ngawe. Ai koe whai ngofua koe hono whahoko e whai mea ko ia. Ngahi step ko ia. Koe mea e whi mau ke mau horo ke ngahi. A kou ne vai. Mo whātunga e ngau kakai.
Fia muy pure anga ko hiu kia business for all e tanak tu hau me ai. Fia falu fua pure anga mo kagai fonua ko hi o kuia import substitution. O no foi pa anga tonga I tonga o ki to au ki to pure anga. O vai e pa anga tonga. O hake ai fata no pe he o lahi pe ta foreign reserve ta to pi winga mahina honga fu. O fa laka he mahina fa ko no molo. Ka ko ta no ke stock. Lahi liquidity he pangke ko tonga miliona. Ka ko hai au nga pa anga ko ya ka pau ki nga we. Ka hai au nga pa anga tonga miliona liquidity he pangke ka pau ki no I ke ka kai fonua. Ko pa pare mak to fe au mo ya. O ki ko ha pa pare ma ai stock. Ko pa pare ma flow. Fe ma o pa anga ki ngau e kai ngau economy. Ko fo ngai ke fa malo hi e vi pa anga tonga. Ni malo henga pa anga tonga ko ni fe no fo e ka kai tonga. O ngau e pa anga tonga. He na ye time na malo ngai pa anga tonga pa anga no sila. O kia ngai fo nga ma fa hoko, ma ngai ngau e ma fa hoko. Fo ngau e ke solo va ngai pa pare ma ko yo. Ka wia he umea complex apito. Ka no tanak fa lu fua. Te ne fa ia e ka kai fonua. Ka ko ta mo ape. Ko mea ko neo. No whikau aki pa mo ngahi palani ko ia mahino kau ia he ngahi palani loa ko e pure anga ke whai no whakaivia o ngahi family pa nge ko ngahi no ko ia e ngahi kau taha pe ko ngahi panke o ko te lepa mo wakai ki he na ngahi fotutu ko na whai whikau aki pa mo pe he ke subsidize ko ia o no ko ia e whanki business pe ko ngahi private he ke whai no whai toko nia e pure anga ko hai to unga ko kuiai I he taime ni mai no lave I pen ko taha ngai palane pure anki moa. Ko ia, kia te au ia ko tu iau ki he palan ko ia, ka ne ki lava whahoko. Ko uhi ko ngahi pore ko mau whengai ki wheteke au ni. Pea nai toki tau mai pe whoko hina, I poranga ko o sina nau whao nau tō luia I he wharepaanga pea moe pange whakalaka. Pea nai ki lava e o ngō kautahai ko ia o ngai whata. Ai ko fo I rak mea na mauhanga o Solowai. Tō mai mea no ke pange ko nau mea nau tō. O mai pange whakalaka ko nau whatongia ke nau whaivia I uno. Ma ai sekta tau tā. Ko hiu ki ai lao ma ngai tutun ngau I ki ai. E ki lava ia he procurement ni. Kai lava ia he pange. Sai, lava mea ko ia awe ka nau toi maas. Me maas ke tau ki he mahinan. Mahina peni e ua. Mahino ia koe lai taha I uno. Koe hala pe ai tono nou I he me malu I. Koe tono nou I whamatala paanga. Kau ia area pau koe panke ai panke whakalaka pa mapot ngau e paanga. Whe mau ia ke hanga he panke o whahoko na whatongia ke a koe kakai. Whe mau ke ia literacy training, financial literacy. Whe mau ke ngai whai les honi. He koe mea anga mahini pe u business I koe tongani. O vai au pe whamatala paanga ai. He koe mea no mono pe ia ai business I whe mau ke ia ai P&L, koe profit and loss. Ke mau ia. Koe financial statements, koe cash flow, forecast, ki ha me pehe. Ne ongo mo ui pe u business I, kau whe mau le ko tia ko ia, he ku whamamahalo pe pankek na siu pe statement ni whamamahalo me ai, mau me ai fua. O tau lahi pe pāngau ku tāna ki ni ki nau lava totongi nau no mo mea ko ia. Pea koe nau ki ai pe malu I ki ne hanga tai whaki, ai pāngau ku no atu. I he pe set māma au pito. Ko mea whapanke. Ai ko tawhakeu tono no mi he demand side. Pea koe mau sio koe hai mea te mau lava o toko ni. Ua ki ai, ne ki ngau fua ia ke refinance. Lahi whaku business o si ai na upa, o na uno. Ai ko ki nau tōku nai o si ai na uno, ne tapu ia he tutun ngā awe ke nau refinance I he no mama. Ko tanke panke, whaata mea ko ia. Ka paku ha mea tene tōko ni mu whaivia e u business I, ko tau mua ke alu paanga ke flow. Ai ko ngai wharere mau siu ki ai,
okay ngai business ia okay ngai no tau pe ko no mama ko pe se te tahaki he ako ok takilo ta ko whānau a ko ia ok toko whiha ko mo a ko ia ok whema o i ke taki ni mamano ok ton ke flexible pa ko mea mo ngau ki ai ke wharerei o whangatangata pe ke taki ilu ai ke lava ke haki flexibility ke maue ola ke lava ni ihi ko ina whema o ke no mama o ako kai o hanga he ki limiti na ko haina ne tā mai ko taki ilu pe o whaatungia e tokoni mo i paanga nei whaivia he pure anga. Ke au ke kakai ko whema. Ako ngai wharere nei whema ki toi whasiofia o unlock. Pea koe mena o hinga ki ai he whaikeheke he ko hono fua koe ni aiola mo i tau mua ngawe. O i e anga motu a ia na nau toho i pina toi lai ne pea tu mao pe kau ngawe ai ki nau toi siu nau tolu. Ta koe koe mea ki te ki fuspehe i pe kai a o e tokoni. Ai koe ngahi mea e koe mausio ki ai i hono wharerei ai policy koe ni e panke. O ka pako ta whaaki koe vai ka pako sai pina whamatapanga kai vai ai mea malui. Koe si ai toko lahe hoi whawhine koe uhiu ki ka nau api. To ke ka pako ki hanau lis. Ta whako ia Now, o skore to fiha ke pange pure ke ai loan guarantee scheme. Tau ke pa ka ama hiva miliona ai World Bank. Kai toki ata mai wa fe wa balu. Ko tangi fai via e pore anga ki kamatai ahon. Kai toku mai po ka mai ko ia ho kwatu. A mui. Ka ngai me pehe mausio ko fe to ko vai ta fai via. Ko fe ngai policy mo ngai tutun ngau ne ha fatu ngia ai flow ai pa anga. Tau tuku hifo mea koe. Ai koe ngai whatata pia nei ngai policy koe nung mau sio ke wharere i. Pau whai ngai wa ofi pa mo pange pure. Ke toko ni ki nau tō. Ai kakai koe ni uku whemau ke toko ni. Koe katak pe pele mea ko koe e kua kai ma whakaukau. I he taimi koe na ke mea ai o whikau aki pa mo e whaikau ke toko ni i koe ngai whamiri. Ko tanga i ka weinga mau ke mea pe ai i tau ke i council pe movement ko a fisi ko ka taha ai ho e ki fisi na nau whaihono monita pe ko no toka nga e kere ko o e kakai ki ano whakapapau i koe ka pau ko whamau i nga i to tonu ka pau o kulisi pe o ko pe amo whakapapau i he kai more kere kakai whewhe ai anga o mea ke ka weinga ko ia ko hi ko e lahe e si kakai masiva o ko whaingofua peke nau tukuangi ho nau kere ki a ngai pisinisi, paanga o ngai pisinisi mōri, ko hi koe paanga, pea mōri ai pe mo whainga maari e ia o e whānau ki a nau kaha o ki o nau kere. Koe mea maui ngai ako. Ko ia. Ko hi koe te whaitutun ki a te kolo au, te tautaina pe se te au pe ki ai. Ka whi mau ke whawhok mai whapoto mo e ofa. Ko hi ko ni nau mawhai ke u tofi a pa mai kere. Ki nau mantu i ko ne ospe nau tai miu ki ai o ke kakai he nau tu a ma nau whamiri e hoko atu. O ke hako. Ak ton ke nau whakau peo kau ia he mea nau whatautau. Koe tau mau e monu koe ni a hon kai whewhe a pompong. Ka pau whi mau i ke toi a koe i mea koe ia ko tui ton peke whahatokan ki ai. Ka kou iro ki ai council pe koe commit for all. Nei toka mata hene awhio. Koe ho ik no pere, nei whiri he kau no pere. Te nau hoko koe kau ho ik whare i he u mea whakatofi a mo mea whakere ki hene awhio. Nei whiri au ke kau ai. Ka ko tui kau eni he ka wenga mahu inga mahana lava ke whau he komiti koe ni hanga he guideline na ala tokoni ke ka kai whanua. Tau te whito ke ni i koe ni ka mau api.
Malo bito ik palemia ko lave ipe fe mo kina feito na lava pe ke fa me fa ma opo mai ai ta polo kalama. Ko viona ko fi ma po pe o ha ke ma fi opito ma ka wat ki fa afe na fa hoko mai he ik palemia ko ni hamoa ki he nau katoanga ta wono fa. Na iai foki ha ere ko hi ko ngai graduation ko ni tanak tuunga USB kana liok ma ha ere he sapate pe tok fa hoko ka to ngai monit kana malava pe ke mau fa hoko o ka watu ki he tau ma fa to ipa mo ko vana senyale ko ni Australia o te fa malo hi ange tawarea mo Australia ko ka me aufi pe ko ola ko ni fa ka wat ko ni ha mo toi wa ofi ange tau wa moha mo. Peo kuia e ngahi tukupa he tau wa ke toi wharele i ange ai wafa businessi koe export pe fo ke ngoue, ave ngoue, meleni, cassava ki ha moa pe fo ki ke toi whamo ui fe whanonga aki ki aha waka hanga ton mi ha moa ki tongan. Koe mea re ke tau kainga. Pa ko tui e time ko whainga ta ai trade pa mo fe tutaki whamaman lahi. Te tau whok mai rewa ki he tau siaka re whamalo hi e ngahi wāko ia me tau whanua kaunga apio hangi ko fish ko ha moa. Pea lahi ngahi mea e tok whai iki atu te mo tok whanonga ai a mui. Ka ko fia opito ko hi ko ngahi poka manga au e va ko ni ha mo tonga ko sio ko ngahi mere re ia ke tau popo ki ai mo sio ki ai kau Malo opito we fa malo ke feito ona ko hi ko ngahi fa mala ala ko ke mea aki ngai ka venga nga we tau te fito ke fa fia to nga kwa ki ai aho te au koe ni ngahi palani ngā aue ko au sia ko ia e pureanga whitu ona pea whamalo lahi atu mo amanaki pe hoko le lea tai pe tau mahi nai ono a tau ka mata e siu lai. Whamalo hen ke e palemia pureanga tonga Honorable Lord Whawhanua whainga maari e koe ni ke whamafola atu i he le tio pea pepe ke television tonga pa mga kautaha mi tia tau whenga aki ai polokalama mawahe koe ni. Whamalo ko mo mea mai ko au viola ulakai mo mea.